Urabizi ko ikipe ya Arsenal iri kwitegura umukino ifitanye na ekipe ya Liverpool. Ni umwe mu mikino ikomeye cyane mu mikino itegerejwe kuri umunsi wa 21 wa shampiyona y'Ubwongereza. Akaba rero ari umukino ugomba kubera kuri Emirates Stadium. Ni stade iherereye nyine mu murwa mukuru w'Ubwongereza London. Ikaba ari imwe muri stade nziza ziba mu runo murwa. Akaba ari stade yakira abarenga 60,000 bicaye neza mu myanya yabo, nubwo yenda hashyizwemo projet zo kuyagura no kuyongera kuyubaka neza. Ubwo rero ibyo byose ni bimwe nyine mu byo wamenya. Gusa ikipe ya Arsenal uyu ni umukino yiteguye neza, kuko urebye na forume irimo muri no minsi si forume za mbi zo gutsindwa. Usibye yenda uretse ko abantu bakurikirana Arsenal bagiye bagaragaza ko imikino iheruka gukina ndetse yanagiye itsinda, abe mukino wa Wolves, abo wa Everton, abo mukino wa Brighton, abe uyu nguyu wa Bournemouth, yenda usibye nk'umukino wa Aston Villa, byagiye bigaragara ko ni imikino Arsenal yagiye itsinda byayisabye igihaha. Kuko ureba nk'umukino wa Wolverhampton, even Brentford, ni imikino nyine ubona ko Arsenal yagiye ibona ibyo bitego ngaho ama equipe adversaire yitsinze, ngaho ngo batema corner niruka ukabona ko ntago hubatswe igitego ngo kiboneke mu buryo nyine busanzwe, ahubwo byari par hasard cyangwa se par accident. Rero bivuze iki? Iyo ikipe bimeze gutya iba ifite ibyago byinshi kuba iramutse ihuye n'ikipe iri serie yakaniye, ishobora kuba rwose yanatakaza uwo mukino. Gusa Arsenal yagiye gusoza nyirango nk'umukino wa Bournemouth, kuba wajya kwa Bournemouth ku kibuga cyayo ugakurayo amanota 3 utsinze ibitego 3-2. Yego birumvikana ko ikipe nayo yari yashatse kukuzamukana, byari kurangira munanganyije cyangwa se nagutsinze, ariko ku rundi ruhande ushyize mu gaciro mu nyurabwenge wumva ko ari akazi gatoroshye cyane ikipe yakoze itari mu rugo, iri away, ikabasha kuba yabona ayo manota 3 ku bitego bingana gutyo. Ni akazi kaba katoroshye, biba bigaragaza ko ni ikipe ikomeye nyine. Ibi rero ubu bivuze iki? Ngira ngo umukinnyi umwe wakinnyi bakomeye cyane mu ikipe ya Liverpool, akaba ari nawe capitaine, yitwa Virgil van Dijk, yaje kuba atangaza amagambo akomeye mbere y'ino mukino mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, nk'umukapitene, nk'umuntu nyine bahagarariye ekipe ya Liverpool. Yavuze ati mu by'ukuri twebwe ati turabizi, ngira ngo mu magambo yatangaje tutiriwe tujya mu bintu byinshi, yavuze ati turabizi neza ko ikipe ya Arsenal iri unbeaten iri mu mikino yose yagiye kinira mu rugo kuri Emirates Stadium, iri unbeaten. Gusa ibi ngibi afite uburenganzira bwo kugira ikintu avuga rwose, kubera ko muri no sezo kuva Arsenal ino sezo yatangira, urabizi ko imikino yatsinzwe ni imikino 2 yonyine. Umukino yatsinzwemo na Liverpool igitego 1-0 kuri Kufra Szoboszlai Dominic, munabyibuka muri shampiyona ubwo bari Anfield. Akaba ari umukino wonyine rukumbi yari ratsinzwe, hahita yiyongeraho n'umukino wa Aston Villa ubwo bajyaga kuri Villa Park, nabwo rwose byahara amahirwe menshi ko umukino bawunganya. Nyuma rwose mu minota 4 mu sifuzi ari yongeyeho, biza kurangira ikipe ya Aston Villa yishiye itsinze igitego cya kabiri, wenda waragiye mu kibuga simbura, biza kurangira ibitego 2. nabyo imikino 2 yonyine kuva ino sezo yatangira kugeza aka kanya tuvugana, Arsenal ikaba imaze gutsindwa iyo mikino 2 yonyine, umukino watsinzwemo na Liverpool ndetse no Aston Villa. Hanyuma Liverpool niyo ekipe isigaye yonyine Arsenal itarihimuraho, itarakoraho revenge ngo ikore icyo gisuzuguro, kuko Aston Villa yaje kuri Emirates Stadium ya Arsenal itereka ko inkoko iri wayishonda umukara, irabwira ati wowe nagusanze kuri kibuga cyawe urantsinda, untesha amanota, utuma njya kuri pressure
ku rutonde rwa shampiyona za Man City nawe ubwawe ndetse na Chelsea musa nkaho munsatira, ariko hano kuri Emirates Stadium nanjye ndaza kukwereka ko nyine equipe nkuru kandi ndi mu rugo bayitsinda ibitego 4-1. bivuze ko rero ni inshingano zindi zikomeye ku bakinnyi bano basore b'ikipe ya Arsenal gufata Liverpool nayo bakayereka ko ko kwanduza isura ya Arsenal byashobokaga ko yari kubiri unbeaten kugeza aka kanya, bakayitsinda kurumva n'iki gitego cya kufra n'ubundi cyari igitego gisa nkaho utatindaho, ntago ari igitego none bavuga ngo barubatse ngo bagira gutya baroshe equipe barayitsinda. Reka bivuze ngo niyo mpamvu no kuri win probability Arsenal guhabwa amanota menshi, amahirwe menshi kuba yatsinda no mukino kurenza Liverpool. Ni ibintu rero bigaragarira amaso, ni ugutegereza tukareba niba Arsenal buze kuba uno mukino ibasha kwitwara neza. Rero utwa Virgil van Dijk yavuze ati turabizi neza ko muri unbeaten, gusa ati nibyo bintu rero biri kudutera, ati ni nice challenge, ati ibaze nyine umuntu uvuga ngo ni challenge nziza, ati nyine ni ya challenge ishobora kuba yadutera courage yo kuvuga ngo turaje noneho turashaka gutsinda, tugakora kugayego ko kuvuga ngo ku kibuga cyawe ntujye utsindwa. Ibyo bintu nibyo dushaka gusibanganya mu bitekerezo byawe. Rero no gutegereza tukareba se Virgil van Dijk ibintu bizamuhira, ibintu byo kuvuga ngo aje gutsindira ikipe ku kibuga cyayo arabona bizamuhira. Katubitega amaso turebe ibyo ari byo. Muri rusange n'umukino wari buze kuba ukomeye, umukino wari buze kuba utoroshye, ariko nanone ni umukino Arsenal ifite amahirwe yo kuba yatsinda ugereranyije nuko Liverpool yaba yawutsinda. Muri rusange ese ni iki kindi twavuga hagati aho ngaho? Saya makuru abahari gusa ngira ngo biravuga ko ngo witwa Ricardo Calafiori ashobora kuba nawe azagaragara mu mukino ugomba guhuza ikipe ya Arsenal na Liverpool, kuko Calafiori muri siko yagiriye imvune ku mukino bari gombaga kwakiramo Brighton Hove and Albion muri England Football muri Premier League. Yagize ikibazo cy'imvune, knock injury, ni cya kibazo kiba ariko kiba kidakabije cyane, ni nk'imitsi iba yagiye yikanzemo somehow, ku buryo nyine bavuga ngo banzube fit, banze umere neza, ngere busubire ku murongo, amaraso ngera atembere neza. Birero bivugwa ko rwose umuvandimwe Ricardo Calafiori ari buze ashobora kuba ari buze kuba yagaruka kuri no mukino no mutaliyani, akaza rero gufasha munya Ecuador wari umaze imisi akina kuri gatatu Mr. Pierre Nkapi, cyane ko abenshi bavuga ko nawe yahakinaga neza. Bati uko byagenda kose rero Calafiori rwose araza kuba aza gufasha ekipe mu myiteguro y'uno mukino. Ibyinshi tuzabimenya right now.